wan hang ni ban no synniang nakaliang jong Dr. Didi Lapang Foundation. Ni ai kublay ya kamen sim masbun kamen sim yarap lem ke jong ni Dr. Didi Lapang bakalong ye long sem jong ki. Ni ai kublay lang ya ka jing no synniang jong ki om tang hang ya Bethany Hospital Nongpoh Bethany Hospital Shillong but kunju Shaka's Chief Minister's Relief Fund. But kiba kit ay doktor kinas kinong tray baro kita na po ke Bethany Hospital ni kuslay lem nam tajong ki but ni perkhat lem nam tajong ki ni kemendu kumbala kren jakmat mau lay undang kat bat ki tado do na la put kini ke baro but ni long kinong job halo kani ke kani kadai tam jing kusyang bari jongi si benta but ni ai problem kurkulang ini baro Ka Dr. Didi Lapang Foundation henin gasingi kum ka jingkersian ya kinong trei bat kinong syak sumar ki bala sahkut hapo ka Bethany Hospital Nongpoh hadin bala khang sipor arpor nadu bala penbena babaro kinong pang rengkat kinong trei ki badan hapo ka dega hospital kin hab ban syong bej hapo ka dega hospital hadu banda penbena da kumui pat nakaliang gi bor sarkar. Kene ke jing pembena ban khang shwa sipor ya ke Bethany Hospital ka badan Nongpoh bat kum juru ka badan Hanong ba Shillong kalong hadin bau doktor rangba jong ke hospital ulayo ya kene ke jing pang COVID-19 da ka jing skolem ya gite ki bahab bansa hapo ke hospital na kaliang jong Dr. Didi Lapang Foundation henin ka singi ha ka jing yalam jong ki arngot kinong kitkam ki bakentup ya ikong WK bla ibide president bat uba Charles Marngar ubade u secretary jong ke foundation kila no synniang sya kene hospital da ki marbam bat kum juru ko umdi Badru da kejing kerku kerdo iki staff baro bandon kejing shanya haublay badru banya sumar bah ibe pan. Ngidon hang ne kumni nakaliang jonga bat I madam jong WK bla kum kinong kitkam jong ka Dr. Didi Lapang Foundation. Iwan hang ne nakamenta banwan ra ikini ki jingbam kumukau ka peleng upan udai nakamenta ki perlok ki jongi ki badan ne Bethany Hospital ne Nongpoh nakamenta ki jingdon kam ki jongki ke bam gadi ki jongki nakamenta ki doktor ki nurse nakamenta ki batia ang hospital nakamenta ki ba ap ya ki bapang ki hospital ikani ki jing ai ki jongi ne kalong baik na kaliang jong ke Dr. Didi Lapang Foundation ka jingi no synniang lang na ka ying kesem ki jongi Dr. Didi Lapang lem ka ying kesem ki jongi Tingim dan sibun banong kini kupor, rei nak liang kejongi dagan sim dagan sukya. Iwan ra ikini kijing ai kini kupor, kejing yarap lam nak menta ki perlok kijongi ki badan ini hospital. De kendiat kum ka jing ai men sim nak menta ki perlok baro ki badan ne nadu ki doktor ki nurse nadu ki nongpang ban kunjuru ki nong am baro ki nong trei badan ini po hospital ki badan don hadu menta ni kubor nam ta jongki kolong ba Kimday ban shifting sibapalat, kimday ban sosial sibapalat, dari kebatongsan ni kalong bagindon ni mansim kejeng soskam ban fai simet bat kebakam kongsan kejeng kerpat ni kalong ba ngiru nginbo kejeng doai nam tajungki bat makiru ngi kerpat iki bakin pendamil de kejeng doai simi ke kabu atau kidon ke hospital ban fai kmat shoblay ngai boblay nirap nak tajungki bangila ban job ya kene kejeng yele ke songi ya kene kelam ke wasak